Evo nas, ovdje smo došli. Danas znači malo Donji Vakuf na pijacu da vidimo šta se dešava, šta ima, šta nema. Ja moram danas znači sam, u problemu sam. Kamerman mi je malo hasta. Ja tako da moram malo sam prošetati. Vidim šta ima. Gdje si rođak? Šta ima? Da vidimo što ima vama. A nema, Bog mi pijaca slaba. Slaba. Ama pa nikako. A da se nije nima dijaspora još došla. A kad dođu oni, bit će valjda bolje. Malo, jel ne? Ovdje malo ima, eto, nešto više, ovdje su mesnati proizvodi. Malo. Tražimo nešto, šta ima, šta nema. Kod ovoga čovjeka ima uvijek svašta. Uglavnom, ćemo naći. Vidimo ove moje staroseljane. Alejkum salam. Kako si? Dobre, kako si ti? Otkud ti ovdje? Došao malo u Bosnu. Ja, eto. Ponja Haman uvijek ovdje. Pa nisam često. Nisi li? A dobro. Češći sam ja možda. Jel da jesam? Ali te pratim kud hoda. Jel da? Ej, jel da nema, džeme nema? Nema. Imaće, dobro, zdravo. Pa dobro, je. Kod? Ha? Umoran sam. Jesi ovdje? Pa jesam ovdje sam. Kad došao? Došao bolesna. Evo došao, pozavio sam ja, došao sa kesom sam u pijacu. Vidio sam tako bio kod punce, pa vićeš. Morak jednom s njim da i ja odem svoju puncu. Ej, znaš šta? Ja i punca smo uvijek na ratnoj nozi. Aha, dobro, fino imat puncu. Pa. Zavisi. Šalim se. Nema ništa protiv svoje punce, Mi se inače, ja smo i ona otvoreni, znaš, mi se volimo šaliti. A nije loša. A nisam ni ja njoj loš. Zetak se nas dvoje pojdemo svađati, začas, ajmo mi kuna na jednu svitu, džezva, jedna svitla. Ja. Ajmo mi jednu svitu. Popijete, mašallah. Ideš li na naš kraj? Ha? Ideš li na naš kraj? Pa danas ću u Kukće. Vidio sam taj kad si snimao, nisam mogao pripoznat tam čovjeka iz Dogana. Salko? Salko, nisam ga mogao pripoznat nekako, i znam i ne znam čovjeka. Ja, jetao sam bio kod njega. I eto tako, sve ostalo dobro. Sve folovo. Ovaj čovjek ne miruje, Ovaj se čovjek nema kad ni upitat, ljudi moji, šta je ovo reći? Pa u tebe mesuda zelje i upo zime raste. Poslije vas novinara ja ne mogu navagati. Ha? Jesu li te obuzeli novinari? Poslije novinara ja ne mogu navagati. To sam vam sve, pa se vidi. Ja se nadam biti zadovoljan. Da malo zabilježimo, jel da? Treba, u svakom slučaju treba. Ima li naroda mesude? Kad tebe vidi na televiziji, kaže Mesude, jel tebe snimalo, ne znam, vidit će se, neće se moći sakati. Da mi reci, ima li naroda, ima li? Ima maš, Leo, vidiš, osjeti se da su naši ljudi došli izvana, da su malo pojačali nam standard, da ljudi malo kupuju, pogotovo od ovih što reklamiraju se preko vaših televizije. Jel da? Preko bi medijskih kuća. Jeste. To je dobra stvar, neki ljudi vide odakle dođe zdrava hrana. Jeste, pa slušaj, ja ti kažem, ima tu dobru svoju stranu, nije to sve loše. Ja nikad nisam bježao od televizije, šta više, eto, samo mi još nije dolazila Al Jazeera televizija, sve su televizije dolazile. Kad se oporavi doći ako Bujrom kogod želi da snimi. Pa vidio sam ja su tebi. I na pijaci i kući. I Hayat televizija i... Ja ne bježim, ono što kažem ja snimkom dokažem. Ima šta pokazati. Nema šta. Evo ovdje se to vidi, znači ovdje se to sve mora da se prikaže, znači to je jasno. To je jedan samo dio. Jel da je? To je samo jedan dio od proizvoda koji sve donosimo na naš dan.
na primjer sad trenutno voće, pri kraju je voće i tako da ga ne imamo izloženog, a inače bude i kruške, i jabuke, i belesi, i duda imamo. Ozbiljno. Bogan bijelog duda Mašallah. imamo u svojoj bašti. Daj mi reci, imaš li ovdje kod sebe oni od Ferida, oni mehlema? Pa to mi je ostalo kući, to znači čuvam za baš ono mušterije, svoje prijatelje, kad zatraže da imam. Jer rekao mi je Ferida da nese kari kod tebe da ostavi. Jeste. To su borove iglice. Ja. Za kaša, za sve. To znači on proizvodi na Vlašiću, a ja sam jedan od njegovih distributera koji to prosljeđiva mušterijama. A i kod njeg ima svašta, maša. Jeste. Pa eto, stojim svakako, šta mi košta staviti na svoj stan djeta da Bravo. A jutro sam najvjerojatnije zaboravio ubaciti, uvijek kad tu imam. Ja. Pekmezi znači, pavlake, sirovi, suhi sirovi, pasulji, evo vidiš i bungora imamo. Možete evo pogledati, to se koristi umjesto riže. Umjesto riže jedna vrsta hrane. I kupuje li narod? Kupuju, narod mora jest. Narod gleda šta će unijeti u svoj stomak. Jel da? Onaj koji je pametan. Nije stomak kontejner pa da može svega nabacati. Mora da se bira hrana. Onaj što je pametan. Da bi nas što manje posjećivalo domove zdravlja. Naš bravo. Potpuno. Mašala. Evo vidite ovaj špinat, on je znači vani rasto, nije u plastenicima. Bez himije, bez kemikalije, bez ičega, znači slobodno nek nosi djetetu, nek da. Neće nikakve nus pojave imati. Hvala Bog. Od ovoga špinata. Hvala Bog, mašala. To se javlja. Mašala da je tako, Boga. Evo ima, znači nema šta ne. Jel krasjan? Znam da je, ali šta ja znam? Ja sam bio direktno i na Vodenici i gdje se je kukuruz posio, nema. Gori što posjedujem Vodenicu, zamijenjem samo onoliko koliko mogu reći da brašno ne stari. Tako je. Ovo su tamo naši iz Obaraca. Mlada, šta kod tebe ima ovdje prodaje se? Sira? Je li ovo maslo? Maslinovo ulje. Maslinovo ulje? Aha. Pa gdje si to našla? Pa donim sini za Aha, mašala. Fino, mašala. Evo i parfema, ajde ženu obraduj. Pa dobro. Ima muški, ima ženski. Vidit Evo ovdje. Ja se ne vratim, ja se moram potrijeti. Mesu da u tebe vazda radnja radi. Mašala. I šta kažeš, meso poskuplo? Meso poskuplo, Boga mi. Pa i sirovo i suho je poskuplo. Za nekog meso suho bude luksus, za nekog nije. A Boga mi ne znam koliko je. Evo vidiš, primjećuješ da najviše ima kraj mesa gužvi. Pa to ljudi najviše i vole. To ljudi najviše i vole. Ovdje su naši. Ovdje su naši, ovdje je naš poznati svijet. Imaš dalje da snimaš. Šta imam da snimam? Čija strina je ovo? A tvoja strina? Mašala. Pa onda ona zna mene sigurno. Nadam Boga mi. Pa ja, kako me nećeš znat? Rahmetli Šabano. Pa ja, Rahmetli Šabana, jesam. Koliko sam puta u Miljevicu došla? Jesi li? Jesam. Eto vidiš. Sa Jetrvom je bila tvoja tetka. Pa znam se, nije moja Rahmetli. Jest. Neću. Slušaju li ovi ovdje, No ne mora u Rujanaca, ne mora da ne valja. Kako? U Rujanaca
Novaca ne mora da ne valja. A to? Sve je super. Selvedina, da nam to ti potvrdi. Pa dok sam ja iz Teslića došla ovamo, Znači da nešto vredi. Bravo. Ja Bravo. sam iz Čaršije ošla u Oborča gore, ali ne bi se promijenila za ovako. Svaka čast. Svaka čast. Selvedina isto osjeti. Nek budem tamo. Selvedina isto dobro pokazala. Kad me Muhammed vidi moj, reče on moja mama, šta ti... Pa evo, posalami ga. Moram da neće ni vidjeti. Hoće on na Pa hoće. YouTube-u. A ja, pa eto. Selam mom Muhammedu, sinu i snahi i unuku Tariku. I svima ostalim. Eto, i mi selam imamo. salavimo sve koji nas znaju i ne znaju. Tako je. Ajde, neće ja, neće ja. On voli. Evo, Fatima će pričati. Šta si to rekao ti Selvedina? Čuj što kaže, hoće neki mu se ova neki A nije moj drag. Jel da de malo? Ko ja? Oh, mašala. Pa tvoja mama i moja Amidžišnje. A subhanallah. Jesmo Boga mi, prična familija. Jesmo Boga mi. Ali ti ćeš, hoće li to igdje biti, nemoj me... Hoće, to će... Bunit će mi se dica. A neće, nisi ništa ružno kazala. A nisi Boga mi. Ništa. Kako ti je familija? Pa dobro, alhamdulillah. Dobre, hvala Bogu. Dobre. Hoću i ti. I dicu moju i sve, ko kod nas zna i ne zna. Eto. Hajde. Hvala ti. Mizdrav, bili. Hvala. Henry. Šta ima? Nema ništa. Evo malo ja da projdem. Evo ja rekao samo malo da projdem da vidim šta ima. A nema ništa kroz čaršiju dole. Nema ništa neko kroz čaršiju dole. Dobro, njega ću ja drugačije naći. Danas je znači pjesni dan Bunje Vakfu. Vidi gore ima snijega na onoj. Kaj se čekaj. Gore preko Sahat kule se vidi malo i snijega, gledajte. Ha? Ja ne znam je li to danas napado ili... Jutros je bio pošopan. Znači mogućnost da je od danas. A to je taj novi centar. I moj direktor obavezno zahtijeva da ide da vidi šta ima tamo. Ćemo da vidimo. Znaš šta je? Ovi momci iz starog sela još samo jedan put ako me Aleikum salam. Još ako me samo jedan put ovako sretnu morat će častiti. A treći puta. Treći puta. Inače sve dobro, zdravo. Mašala. Ovo je zet, jel da je Sin. A sin? Ahmed Zet. A on meni liči na onoga. Gdje je ovdje glavni ulaz? Ha? A stvarno je lijepo ovo odrađeno, nema govora. Jel da jeste? Evo i parking, ovi su ovdje rezervisani. A što se tiče toga je lijepo, znači shopping centar Vrbas. Nešto novo u Donjem Vakfu. Nadam se da je lijepo. Sa puno trgovina. Prestani da kašlješ. Malo je pohladno danas, ali neka.
Ene i gore ima malo snijega. Ali ovo je Čičir, ja mislim, još nije ovo sad nešto. Snijeg. Ovdje su stepence. Pa eto, ovaj novi centar je lijep. Sve do sad urađeno, uređeno, ali lijep. Evo malo čaršije, znači nema neke gužve, ne može se kazati da je gužva. Ali eto. Kiša? Hoće snijeg? Sad Vedina i Enver nisu tu, jel' tako? Oni su ošli na svadbu. Oni su sad u jelo. Ja? Znaš šta ne? Znaš kako u čaršiji je puno više auta nego ljudi. Znači, imaš osjećaj da svak vozi po 2 auta. Šta kažeš? Misliš? Šta kaže beskraj, neću stići ja? Hoću. Allah